Mario Juan and family, Engineer Raul Canlas and family, Mr. and Mrs. Johnny Galang and family, Lourdes Macapagal and family, One Pine Medical Drug and General Merchandise, Jocelyn Noble and family, Jesusa Roque and family, Alexander and Arlene Rodriguez and family, Danilo Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Arnulfo Cayanan and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Rico Sabado and family, Rita Orton and Taniedo family, Anthony Fernando, Bien and Shane Rivera, Jaline and Georgette and family, Nino and Chelly Magpantay and family, Aris and Annie Pineda and family, Intes and Rivera family. Yabetala naman po kapag nasandari, Abelardo and Lourdes Saido, Arnel Terrado, Janet Terrado, Annie John, Angelo Terrado, Ronald J. Naiza Yumon. Yabetala naman po, parating malagwang kapalda ng dari, Rogelio Taginod, Raven Jar Carmona, Alexander Joseph Rubio, Emerita Amnan, Peter Mayer, Adoracion Manalo. Yabetala naman puri kapatid tamong mayangong nabie, Javier Pineda, Patria Antoinette Beltran, Gabriel and Fe Olalia, Mercedes Huangco, Joseph Anthony Rivera, Monseñor Jose de la Cruz, Eric Roque, Leonardo Reynaldo Macapagal, Bernarda Dimna Macapagal, Maria Vicenta Rivera, Pedro Liangco, Beatriz Motok, Ernesto Supan, Honavi Honorio Swing Pineda, Cesar Marcelina, Agueda, Dominga, Victorino Capili, Isabelita and Bienvenido, Filomeno, Lacey Arceo, Teodoro Eduardo, Rufina Ricardo, Oscar Arceo, Romeo Cano, Felipe Pineda, Mirna Ferreras, Cambedo, Rigmaldang Caladua, Purgatorio. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol,
With one big joyful voice, proclaim the name of the Lord.
Talakad tapo. Kasaupan tamo at king lagyuning Ginoo, aming awa king banwat yato. Kapatad, miras sana king kapat ng Domingo ning Adbiento, ing tauli ng Domingo bayo Pasko. Kapamilatanan ning kay katang pamagsadya, tunepin i Kristo datang ya king bi tamo. Ining korona ning Adbiento a kay katamong sidya, pawagan na kay katamo, ing pangasindinan ning kapat ng kandila ning korona, ing lugod, a dapat at yuking kay katamong puso, bantunepin mamalay ing Diyos, busal tamo. O santala po ngayon ring manyalangi kaniting kandila, Brother Omar at Sister Lisel Lariosa, ang manyalangi kaniting kandila. Kapamilatanas, ating pamanalangin, pamagsadya. Oy pa, ngining malapit na yung mapupus, ing pamaglakbe miking Adbiento. Sisinjan milang pasibayo ring kandila ning kapanayan, kapayapan at tula. At ngeni,
sa salangyan mineman ing kandila ning lugod. Pagkala mo kaya kami ing tepangan, midake king lugod mo. Lugod para king biye at lelangan. Lugod para karing makasalanan at banal. Lugod para karing pakakalulo at mga lati. Pasalamatan da ka para king kapanayan, ababye na kaya kami ning anak mo. Para king kapayapan ayatad na, para king tula at tutugtog ning espiritu mo, karing puso mi, at para king lugod, ang mga buske kami, at mituturo kaya kami, king dalan. Amen. Amen. Ngini po, misalangin niya iting kapat ng kandila ning Adbyento, tanda ning lugod, apaninasan tamo, sibot, karikekatang puso, sumulong, paragol, at ganap king kekatang biye bilang talasal pantayo. Palakpakan tayo ping kekatamong kabatad. King pangasundin iting kandila, tunay pinikalat na ning Diyos ing lugod kekatamungan. King lagyon ing igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya, kapayapan at lugod ning Ginoo, mantabe ke kayungan. At kekan timurin. Kabatad, kaniting kapito ng aldoning kay katang pamagmisa de Gallo, ing Diyos, anyawaran tamo kayo, ing lugod, kailangan tamo bantunay tamong sikan, sumulong king kay katang biye. Bayo ta maging karapat dapat magmasusi, karing banal na misteryo, kay katapang aduan, ing kayang pakalulo. Aminan ko, King Diyos ang mapamakalolo, at kaya kayo kapatad, imi kasala kumbina, King pamisip, pamangamano, ang pampamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayad. Ulinita ay panigapo ko kang na Mariang Kapilan Manbiren. Karing sablang anghel ang pombanal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko King Diyos ag inutamo. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, king pamapataw ding kasalanan, dalang tasana king biye alang hanggang. Amen. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo.
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa Manalangin tamo. O Diyos sa Ginoomi, tapukanan mo sang grasya ring puso mi. Ba ikaming belitana na ning anghel, king pamigatawa ng tao ning anak mo, kapamilataning pamilas at kamatayana, pangaintuliran mi na mangmiras, king ligay ning pangasubli ng miye. Itiyagan mi kay ka, O Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat maghari kambemo ting banalay Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Misan pa, migsalita yung Ginoo kang akas at ngana. Mawad kang metong awaga king Ginong Diyos mo. Maging iti, wagaya mang manibatan king kalalaman ng syol, o manibatan yaman king kamatas-matasan abanwa. Ali, eko manyawad metong awaga king Ginoo, nga nang mekibat akas. Eke buring panyubukan ing Ginoo. Kanita, nga lang tinuglong Isayas, makiramdam kayo, ikayong palipi ng Aring David.
Epa makagyuke kayo, ing panyubukan nyo la kapibabatan ding tao, pati pa naman ing kapibabatan ning Diyos ko, panyubukan, buriyo la. Ing ginumis mo, ulinita, di na kayong metong nga waga. Ing waga, Antia Kenny. Ing metong nga virhen, kagliya, at elambat, ibayit ne, ing metong anak ka lalaki, aawsan na, king lagyong Emmanuel. Ing amano ning Ginoo. Salamat, salamat, salamat kay Kao Diyos. Inamaluguding damila, salamat po, salamat po. Salamat, salamat, salamat kay Kao Diyos. Inamaluguding damila, salamat po, salamat po. Pabalaos na niyang lungubing Ginoo, yakabot ing aring maligaya. Ing Ginoo, bandine ing labwad, at ing sablang at syukaya. Bandine ing kabilugan na yato, at ding sablang manoknangan kaniti. Iya ing mibili karing pundasyon na, king busal ning dayat malat, pekatigit ne talakad, king libutad ning danuman. Ninong ating matulid mukyat, king bundok ning Ginoo. Ninong ing makimatulid talakad, kilob ning santuaryo na. Yapin itang atin malinis sa gamat, itang makimalinis sa puso, at emag imbot karing bage alang kapakanan. Ya itang tanggap king bendisyon ning Ginoo, at tanggap ablas king Diyos at talapagligtas na. Makanyan lapin ding taong kaya magdulap king arapan mo, o Diyos ng Hako. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Roma. Ako, Pablo, meto nga talasuyo ng Kristo Jesus, at mayawos maging meto nga apostol.
at may pili, ban manaral king maya pabalita, amalambat na ng pengako ning Diyos, king kapamilatan daring propeta na. Anti mo ing masasabi karing banal na kasulatan. Iting maya pabalita tungkol ya king anak na, Yesu Kristong ginuta mo. Ag pangking pangatawang kimkumana, metong yang palipi ng Aring David, agpang naman king dibinong kamalan at kayo. May kilala yang mitmong kayo pa yan, antimong anak ning Diyos, king kapamilatan ning pangasubli ng mebye. King kapamilatano, pigkalub na kanako ning Diyos sing grasya at ing panga-apostol, banking lagyo ng Kristo, ipanaral ko karing sablang bansa, ing kasalpantayanan, amamungang kapamintuan, king kaburyaning Diyos. Metong kayo kareting mesabing bansa, at inaus na kayo ng Diyos, ban maging bandi na kayong Heso Kristo. Iparalaki iting sulat kaya kayong ang sablang at suroma, kaya kayong pakamalan ng Diyos, at inaus ng maging banal, at ngakong pupugi. Ingrasya ampon kapayapan, ipagkalog na sana kaya kayo ng Diyos ay ipatamo, at ning ginuta mong Heso Kristo. Ing amano ning Ginoo. Talakad tapo. Ing Virhen, Ing Virhen, ipangagline at ibayit, ing metong ay anak alalaki, ayaw sandeng, Emmanuel. Ing Ginoo mantabe akek kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. King panonita, marapal yang ginayak maglakbe i Maria. King medo nga balen, king bulubunduki ning Judea. Karas na king balen ng Zacarias, pigaya ni Isabel. Kabut timdam ng Isabel ing pamamuge ng Maria, ginuksuya ing anak kilib ning Atsana. At Isabel kipon king banalay espiritu nga na. Gingkas ng masikan, king masikan na siwala. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya ing bunga ning atyan mo.
Makanano kong pangaintuliran king ingima ning kanakong Ginoo. Datangyat dumalo kanako. Pablasang kabud miras karing balugbog ko ing pamamuge mo, linoksuya king tula, inganak kening sepupunan ko. Nuan ka igang sinalpantaya, king matupad ingamanong pepayabot na keka ning Ginoo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Itaman. Puri, mi puri ka o Ginoo. Dingamano mo dimdamila. Alleluia. Alleluia. Basbasikan. Ginoo, di nga mano mo dimdamila. Alleluia, Alleluia. Kaniti pong kapito ng Aldoning kay katang pamagsimbambengi at kapat ng Domingo ng Adviento, palakpakan tayo ba ang Ginoo? Maya pa, abak po karing sabla. Kingkatang Ebanghelyo, dimdam tayo ing pamamisita na ning Birhen Maria, king pisa ng Isabel. At intang general theme matutukyan, neng Pasko, metong tamong pamilya. At ngenipin, king tema, ing subtheme, ing Diyos, dinalo nakatamo, ban manatili karing pamilya tamo. Dinalo nakatamo, ban manatili karing pamilya tamo. Uling pamamisita. May misita yung Maria, king pisa ng Isabel. Itang Pilipino, metong akebal wan kay katamo, ing biyasta ka nung tanggap bisita. Hospitable tamo nepo. Biyasa kataka nung tanggap bisita, tapak bargol tamo ita. Yapinin kay katang pamakipagparang tao. Ela mo kabud, kaparang tao, maging kapatad, kaputol talan. Mas maragol kong makapansin yan. Potang ding bisita tamo mamanuli la, iba't la abroad, iba't la kengalwang lugal, at pagsadya tala yawari, itang pamagsadya, kay mas mimigit, kitang nung naning pakero. Kay alakang kwarto, pero potang datang laren, ikaro kung maglapat ka, ilareng magkwarto, dening bisita tamo. At ding bisita tamo, potang atsula, milalagay lang mo ratang pinggan na balbalin. Potang itam, waldong simple. Ani kayo mag-styrofoam la pa, degalwa, o kaya, detang plastic. Ngayon, may usunod ng plastic, vinil, pinggan, ilam mo, balbalin, mas maragol pong makapansin yan, kingalong bansa. Potang ding Pilipino, akit mula, ano ka-hospitable. Niya pong mga 1998, miras ko Amerika, ating medong yung karengkwera himig sa Nicolas, kakilala ni Father Rodel Balagtas. Tinok nang yan ang palakarin, tang metong karengkwera, himig sa Nicolas. Father Rodel yame, taga-minalin yan talaga yan, uneng mira sa po California. Karin kumo tinok ng karin. O pamasyal na ako, kasi kabud kami makatok ng, pamasyal na ka nga na. Puntalan toreng parishioners ko nga na, At fair nga na. Akit mo kanyan ng ninureng Pilipino, kareng bale-baledo, nga na. Yang lalambakot, deng bale ka rin. Akit mo la, para lang mga aragol, dening baleda. Balong mo rin Pilipino ka rin. Sige, lawin ko mo, matinik ka, nung makanan mga balo rin Pilipino. Makanan mga balo din Pilipino. Balela mo kay talwal, di nga kakit mo. At kay ba't, ito, Pilipino lang nga na. Pilipino lang nga na. Kaya ba't ito Pilipino lang naman nga na? O niyang puntalan, miras na kami, nano mo, ingsangkan o bata sa Pilipino. Kitang luwal, hasta karakala chinelas, ang pong sapatos. Kita lang harap pasbul. Kita ang Pilipino, uling sobrang kalinis. Gawan tamo, Lucas Talareng, chinelas, ang pong sapatos. Napag-bless ang balik, kay ni King San Miguel. Ay, kalinis na naman. King kalinis, o itapin, Lucas Talareng ka nilang sapatos. Sa'yo man sabihan nita, di ka rin chinelas, o itang Pilipino ta kanita. Medang pa, o ining hospitality sabihan ko kayo. Potang akit mo, deng bale, dareng Pilipino, at ilang marugulak kutsara, ang pontinidor, karetang komidor da, karetang dining hall da. Marugulak kutsara, ang pontinidor.
Kaya ba kanita, yung mamasyal kami, may paintagon pa mo makabuklat yung bagya, itang kayang kwarto. Ikit ko na yaman, itang maragul ng rosaryo. Ditang iba't bagyo, maragul ang rosaryo, Pilipino lareta. At inyang maragul ang kutsara, ang puang tinidor. Misan pinating anak, taga ka rin, may tiyempo apansinan na lareta. Nga nang salita, why do you have big spoons and fork? Are people living here giants nga na? Higanti lang po rin makatok ng kete nga na. O akit doon ang kutsara, tinidor, balada. Nananandoreng marugulok kutsara ang tinidor rin. Higanti lang po ata rin makatok ng akitaking kekatang pagka-Pilipino yan. Burita mo kasing pakit ka rin, pamanang bisita, kaya biyari ng pamagsalusado. Ingke katamong pamananggap, pakananla pa. Nyapin na wenyo, ingke katang greetings, potang akit talang first time, o kaya abalo mo marangalang bisita kay katamo, o mabisita ka. Di nga luwa, ganda mo sabihan, good morning, welcome, how are you, Father Fair? How do you do? Nga, nane. Kaya katang Pinoy ay makanyan. Naning sabihan daw, Pinoy, Father, kumain na po ba kayo? Father, may nga anak ko po. O yan, itang Pilipino kay hospitality ta. Tawli pa itang kumusta ko po. May nga anak ko po. Ay, ito, aganda ng sadya kanito itang pamang na si Jara. Pamilit daw kaya, agyang tanong mo o minum o kape, ay pagsadyara ka. Ing masakit, potang mamaus ka king medong abali, lulub ka kay katang Pilipino, imbes na taula rin sasagana kay ka, aso lang. Nga rane. Ngini po, yako, I'm sorry. Dito kating sese aso, hanggang din ka na akong paunakan. Diyos ko, no, kapanese aso ngayon Yung sagana kay ka, aso yung makananong ka mga, hanggang among ngini man manginisyan nga na, hanggang pa sa, puta kinisana ka. Yung masagit po, tilang sasagana kay ka. Tao kang minarap ka rin, ot aso yung pag-welcome da kay ka. Dito po matakot na. Uno sanang po tateng manyingil o pikautangan da, ning ating kang utang, o ita siguro, nyapin aswing sasagana ka rin. O ini po, yung masanting kay katang Pilipino. Bali po, lana kay katang Kapampangan. Potang pumunta ka kay medong kabaliting kang kailangan, kakatok ka na, sabihan mo, tao po, nga tamo, ay tang Kapampangan na luwa tamo. Kakatok ka na, sabihan tamo, this po, Diyos po, iya po ito. Diyos po. Iya mo tao yung mamisita, Diyos yan. Kalugurang ng kapatad, kanya si Remeyakwa, iningke katang Ebanghelyo. Ing pamamisita ng Maria, king pisa ng Santa Isabel, miyakit niyang magkaunelo, balo ning malasakit ng Maria, puntalaning kayang pisan, may buktuti ang matwane, lingapane pa, at sesene. At nakasating tangkara ng pamagmanalo, nga na, niyang akit na ka, niyang dinatangya, i Maria, na sinabi ng Isabel, makanaro na akong pangaintuliran ng Indo, ng anak ng Diyos, dalawa na ako. Bapo, may pinukaking grasya, yung ginuwa tsike ka nga na. Diba sinabi na pa, mapalad ya, yung anak king atyan ko, ginalakyaking tula, inyang akit na kakana. Kasi Isabel, ang tinanamong akakit, ing maging future, nitang nga nakita, Diyos ya, king atyan ng Maria. Makanya mo naman ni Maria, talos na mo naman, ing maliliari king pisa ng Santa Isabel, dapat na ning Diyos kuning matuane, may buktot ya pa, ilang adwa, pitag udayta. Kaya tao po, iya mo tao, i Maria, Diyos po, nga ng Santa Isabel, uling balo na, ing Diyos at sukaya. Santing na po, meron yung reflection ko ito. Yapin kay katang Kapampangan, ita mo mamaus tao po, Diyos po, nga tamo, o this po, nga tamo. Ating kung po rin commercial, kanita, sponsored by the Department of Tourism, is more fun in the Philippines nga na, Itang metong segment, malaga dyan pepal to yun Ating turista, yung metong exclusive Visayas Island, karin, nakasanting, ing tanawin, keng beach, clear, pristine water, picture ya, siyempre, kabira, kitang lele ng dagat, at nga nakamamiyalo mo, picture, mamiyalo na nga na kay lele dagat, picture, nakasanting.
Kibat kabirating meto nga dinatang nga matwa. Ne? Matwa ya, magdala yung basket, magdala yung kakanin, siguro pichi-pichi kalami. Itang daralana. Kibat mamang alaw, ne? Ngayon, letrato na yung letrato. Anak, o biasa mo ng English, ining matwa. Anak, kain nga na. Anak, kain nga na. Tinipane man ining kay. Kibat, mekyabi, meksuluya, at picture lang. Baliyo, mengutang niya po ining turista, kining bangkero. Nga nang mengutang. What is knock-knock nga na? What's knock-knock nga na? That is my son, my child nga na. May touch sa kanining turista. Kasi keng US, hindi naman ausan my child. Di nga anak do. Di itang first name, di lang aus karela. Itang first name do. Kaya ning kay, itang palayo da mo. Itang palayo, aluwaman tan talagang alagyo din nga aus na karela. Nya atin niya pinos king Facebook na nga na, when you are with Filipinos, you are with the family. Pota ka nung kayabe tara Pilipino, kayabe mo kapamilya ka, kayabe ka. Kasi potang makipagtauta mo, masika ninutrato ta mo kapatadlangan, kapamilyalangan, pamilya ng kataning Diyos. Yapin, Yap Arnold, Ipader Nepo, yaus bigay Father Tol. Kasi Tol yan, Tol. Agya babae la, Tol nga na. Lani Tol, kaputol, kapatad. O yan, talaga naman. Nagyang kita para-pareho, may kakapatid tamuan. King pamitag mo ng Mariang Pong Sabel, oren ireng greetings da. Tao po, Diyos po. Pero anak importante itang pamananggap, ne? Yapin, aluaming pamang importante. Potang tanggapan talang malalang deng aliwa, aliwa, nune kapara lang tao, kaya belaking pamilya. Makayan mo rin, malam mapamagbalasakit at lugod. Kalupa ng Maria, iyang tinggap ng amano ng Diyos. Balita na, kang kanam na ng bulan, dinalo ni Isabel. Malaw ng Galilea, king Judea. Pero pagkapilitan ng dalawan. Malala malugod iti, suyo at pamagmalasakit, manibatan king pamigit na rin puso, pamananggap at pamaglugod. Importante po itang pamananggap, ne? Nya, bala niyo po, kalugarang kong kapatid, itang makalugod nung ipapananggap. Nya, anak kasanting, nempong 7 p.m. at intapong sektor, mag-offer, mitatagularing manalangin, ne? Kasi this is my first year king kay katamong Shrine Community. Bulit akong akilala the same time. Akit mo naman, deng alwa, first time po ang alwa. King Milabasan, Amiarino po rin Hortelano, deng teachers, deng kay katamong leaders, nabingin deng youth, ne? Deng youth, ila rin mitagulaling, may kasimboli ka lang fereng la po, at ila pong tanaman, ikit ke. Nanyan tanaman nining ako, balam detang panises, ekbalo. Tapos, at ila pong kain, niya abangit ko, karening sinimba, bali niyo po, din kaya nakangeni, dapat tala sesen nga ako, ne? Lo niyo po rin masipag asisimba kete, senior citizen na lang. Lalarit ang aldo si Simba. O ano mo sakaling, ali naman po sana. Poring mag-devotion, ding mag-rosaryo, na aldoldo. O ano mong may ngamatela rin. Ninong mamalit karela nga po. Ding kaya nakan. Ya dapat ding kaya nakan. Betong ka rin priority ko. Yang nukar kumidisino. Deng kwara, chula kayo nila. Kaya nga lugo. Deng priority ko rin youth mo naman. Kasi, nga napin ko sa Rizal, ang mga kabataan, ang pag-asa ng bayan. Tutuya po ito. Ila rin pag-asa tamo. Uning mamalit. Lonyo karakalang mga biyasa. Karakalang profesional ang mga tuwa. Sorry, ne? Karakalang dalubhasa. Uning nang malilya, ning kay koraplo. Ning kay manintong larong inspirasyon din. Ning kaya na ka, ne? Nyapin, din kaya na ka na rin, nilang yuyugog tamo. Importanteng pamananggap karela. At yung nga banggit, kayang mapilan pangaldo, last November 20, ating kung binles, ne, may cremate ne, actually, manabat ng mete. At, gam pong, kanya pong alwalugalin ni, keti. Bali niyo po itang nakita, itang tao, actually, maktuane, layas yero yun. Lalayas siya, lalayas. Kasi hindi tanggap kayang pamilya.
At the same time, tabi hanggang mete niya. Parang mete, ya. Uling mi bandi, ya. Mika problema pa, makanandeng ko ng tambangke na itang may kalimit ng as, ne? Makanyan. Kapilang tauli, kanita pa ako, ne? Nya, sana po, tanggapan tala rin. Nanot nalman gugalira. Ila pa mo rin pag-asa na rin balenden. At the same time, ilang palit kay katamo. Abangkit ko, pen. Niyang mag-meeting na po rin bikarit kete. Itang presidente da kay ni King San Isidro, Bacolor. Among kakilalik pa po nga nane. Among kakilalik pa po nga nane. Tepo balo. Kasi may apostolate ko po ka rin. Second year college ko pa. Kalambat na pila ng pulong banway ta. Akit may ngayon ni Kalago. Yung PPC presidenta. Ikami po retang yut kanita nga na. Yang turuanan nyo kami po. Katikismo nga na. O pila ng pulong banway ta. Alam na, presidente ni PPC. Bulawan, imamukod, ingking registration tamo, itang Bible, Bulawan niya po ito, youth leaderia. At makaya mo naman, tabalo dating parang tapin. King Pilar Village, ang Knights Commander do, yan naman yung PPC President doon. Kasi balak miras ko po Pilar Village, Minsan sabihan do, agad yung mag-reportin, yung limong kanita, Knights Commander, yan palang PPC President. Mamalita niya tungkol ka rin. Anyway, imburi ko sabihan, o rin din pag-asata mo rin kayo na kanya, lingapantala, tanggapantala. At king pamandalo, magbalik tamo king pamandalo, dalawan tamo alwaming sarili. Nuning puso, naning balang metong at metong. Itang tanggapantala. Importante yung pamananggap. Di pananggapi Mariang Poy Isabel. At maging dalanin kaya relang maalala relasyon, maalala malugod. Yung kaya relang pamanyuyo, minuli king pamaglugod. Wari, kaya po kinasal. Bayo ko mag-3, yes, I dos. At yung ko pang pakibat. Dapat pakibatan. Nanood niya po tanging pari. Bawa, Maria, tatanggapan may Jose, timong tunay mong esposo at asawa pang king yuto sing Santa Iglesia. Opo ngayon, Bago retang 3 years ay dosyo, tatanggapan me. Ngayon challenge po, kalugrang ko kapatad, ngayon magpasko, tanggapan tala rin balang metong at metong, nung mga nanong bubuklat tala naman ng salita mo kay katang shrine community, karing balang may kalingwan, milele, o kaya panasakit tamo. Yapong panasakit nakatamo, o inipin challenge, ikay po maya pong taong mipananggap. Question, ating kong taong iyatanggap, itang iyog yung paluban king beyo, itang migsaraka o miglak karela, at imping makanyan, sana ngayon Pasko mamuklat tamo, agyang pang miyena sakit tamo, pray ko that we can heal these wounds. Eko magtarangka, eko maglak, iyo kakabat ding puso yo, kaniting misa, panalangin tamo, mabiyasa tang mamuklat. At tanggap tala rin balang sabla, ang timong tao. Emo tao. Tao po, Diyos po, Diyos po. Elang mo tao, Diyos la naman, at yung Diyos karela. Kapupos na kanuning makabang pamaglakbe, adwa mo yung kutang ni ngapong ginageka. Ikit may tula king bemo. Have you found joy in your life? May kang tula ka rin kapara mong tao. Is your life a source of joy to the others? Challenge. Maria, ikit ng tula king anak no. At itipik, ibatana namang tula ng pinsan ng Isabel. Inganak king atyan ko, mitulaya. Kapanakit na king indu, ning kanakong gino. Sana itamo ngang magpasko, maging matula tamo sana. At mamietang tula, karing sabla. Amen. Talakat tabo, ipasagtayin kay katang kasalpantayan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang King Banwampong yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepay ta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpanglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik kaya naman keti, ban mo kum ka rin mabiyang pumenga mate. Sasalpantaya ko king banala Espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak din banal, king pangapatawad da rin kasalanan,
Kimpanga sublirang mering mete, at kimbiela nangga. Amen. Kapatad, ing Dios abe tayo. Ulinita kawangis na ning nuan, a Birhen Maria, manalangdang mipnong kasalpatianan at kapanaligan. Malwalas makabuklat a puso, ngatang manalangin, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing banala kapulungan, ibiyero ing lingap, antimong pastol, karing taong miyayaliwa pa maglakbe, king kasalpantayanan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulo. Ing Pasko, magdalaya sanang manatiling kapayapan karing bansa, lalong-lalo na ring mipapate ang pong magigero, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulo. Ding taong balisa, king pamagsadyo, para king Pasko, akit de pamurin sana ing Diyos sa kayabe tamo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulo. Busal ning pamagpiesto, ang pong libayan regalo, etala sana kakalingwan, din pakakalolo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulo. O Ginong Diyos, datang kasaking upaya ning kekang lugod. Kapamilitan darating panalangin mi para karingalwa, ilako ang musaning sumbagal o magwantake kami king pamanyalubong mi, kang Yesus sa Ginoo mi, ang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Amen. So
Manalangin kayo kapatad, banding kikatang daon matanggapla, arapaning Diyos sa maipayang totoo. Tanggapan niya sana ning Ginoo, itindawon karinggamat mo. Kingi kapuriyan pon kaligayan ni Lagyona, ing kasaplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. Manalangin tamo, O Diyos Pami, king kapamilataning upaya ning kekang banal na Espiritu, ing Birhen Maria pengaglining buktong manak, manansanang ing mesabing Espiritu, pabanala na la, deting ayin, aya pagmibabo ng altar mo. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginami. Amen. Ing Ginoo mantabi ake kayo, At kekan timuri, itasyo ring puso yo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos. Ing pasalamatan na kang parati numan kaninoy pa, Diyos king alangang galubos may paya, kapamilataning ginaming Heso Kristo. Pisip na ring sablang propeta, kayang panyatang, dilanin ng indong birhen, king kayang sepumunan, kambening alang kasimparang lugod. Si Diyan yung Juan Bautista, yung kayang panyatang, at pepakilala na yung karing taon niyang dinatang ne. Uli ng na lugod na kay katamong kitwa na katang tula, ang ining pagsadyan tayang pagmasusyan ng misteryo ng kayang pangabait. Kanita po tang datang ne, das na nakatang masigasig pa kabante at manalangin. Kabang ding puso tamo, maglapo lang kapagmulalan at kapurian. Ulinita, kambering sablang koro ring angeling banwa, daralit mingke kang ligay ti kamingan, ngaming magkanta. Ikapining banaloy pa iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa deting daon kingke kang espiritu, ban para kay kami maging katawan at daya nala ning ginaming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri. Piraso net binyene karing kang disipulos nga na, kuwanan niya iti kong anat kanan niya, itiing kanakong katawan amidawon para kay kayo. At makanyan mo naman kay bating apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyene kaning disipulos nga na, kuwanan niya iti kongan minumko kaniti, tingkalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayu at tingalangang tipan, ami bubo para kay kahit karing sablang tao, ban keta mi patawaran na ring kasalanan. Daptajiti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan.
Kristo din kanya, at tatangya pa, di Virgen Maria, di Baikya, di Kristo din kanya, at tatangya pa, Maranatha, Amen, tatangya Inyang ining na kami paing kamatayan at pangasabli ng miyaning anak mo, darami kikiting tinapining biet kalis ting kaligtasan. Lain ming pasalamatan keko, ing pe palirian mo keng matampang talaga darapan mo ban sumuyo keko. At mapangbabaming pagamwa mo, ikesanang ni sulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning banal ay Espiritu. Gana kami pang Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap sa aking lugod. Kambe ng Leo kalabing apat ake kaming papa, i Florentino yung kay Arzobispo ding sablang pari. Igpa, gana kan mo sarit nga na tinipon kaniting kaurasan ni kamang sinimba. Ding mesa mitlag karing kay kaming intensyon, ding panalangin, pasalamat, ding pangadiming masakit at miyang unabi. Pakaluluan mo kengan. Gan mo keng karapat dapat magkamit king be alanganga, ban kambe ning duwa na Virhen maringin duning Diyos. Kambe ng San Jose, ing walang esposo ding sablang santo, at inupad king balmong kaburian, king kekabaning panawon. Apo rin at aparigan da kasana, kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo. King kapamilatana, kambena at kaya, kagumning Espiritong banal, sablang ligaya at dangal keka, o mayo pa yang igpa, ang gakingala ng igpa tayang malugod at mapamatawad. Malantangin ikingig pa karing amanong tiro ng Yesus kekatawa. Ikabos mo kami Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king saup ning kekang pakalulo, parati kami ikabos king kasalanan, miligtas king kaligaligan. Kabampanay ming payatang Yesu Kristo kay kaming talapalabos.
O Ginoong Yesu Kristo, sinabi kaning kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay king kasalanan, ninilawan may kasalpantiyanan, ing kay kang iglesia, ikang wabibiyat magari, maggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo mantabi sang parati kay kayungan. At kekan timuri. Bakit tapong ining misasan may atong tangan, king kapayapan. Cordero ng Diyos, ang iloloko, ikasalanan niyato. Makaluluwa mo kami, makaluluwa mo kami, makaluluwa mo kami. Cordero ng Diyos, ang ilalako, ikasalanan niyato. Makaluluwa mo kami, makaluluwa mo kami, makaluluwa mo kami. Cordero ng Diyos, ang ilalako, ikasalanan niyato. Ibiyemo kami, ibiyemo kami, ibiyemo Kaluguran kong kapatado, ining ginutang Heso Kristo, ing mi pangakong Mesiyas adatang pankapnuan nugod, ding biye tamo. Mapalad tapit tamo sa blang lalapit, tatanggap at sasalpan tayo kayo. Ginoo, eko matampang tanggap keko. Dapat yagkas mi ay nga mano mo, kumayap na ako. Munting sanggol, kalong-kalong ng iyong ina. Munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata. Batid mo ba, kay raming naghihintay sa'yo? Nananabing nag-aabang ng pagsilang mo. Apostol, sa sabsaban ay napupong tatlong hari. Mula silangan ay nag-aanay, dalay dito, kabalang pera. Para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. At nagsilang
Talakad ta. Panalangin kay batning pamakinabang. O igpaming malugod, pasalamat kami kaniting pamisulusulo at biriyan mong mengan kaming maligayang kalam mo. Lingusan mo kaya sana king malasawak mo. Banking pangataglusan mi king mabilog a pangatao, karing banal na misteryo, papangintuliran mo keng magkamit king tunay kapayapan. Tiyaduan mi kapamilataan ng Kristong Ginoo. Amen. Panalangin ka ring pamilya, king panahon ng simbambengi at Pasko. Itamongan po. O malugod a Diyos, kaniting banala panahon ng Pasko, adwan mi kaya kayong bendisyonan mula ring sablang pamilya. Manano na sanang impanga makabuklat ng Pilubluban Maria, yang maging inspirasyon mi, banibili mi, sablang kapanaligan keko. Manano na sanang intetagan mi, Pilubluban Jose, yang munye kapanayan kaya kami, karing penandit ng kaligaligan, at kayalan kasiguraduan. Manano na sanang imbiyan ng Jesus, yang manyalangi karing sablang pamilya, kambiyan ng espiritu ng malasakit at lugod. Manano na sanang ingrasyang makapakilos king manala pamilya, lumuwalas siya, ban kaula na laring sablang pamilya. Iti panalangin mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. O banal na pamilya ning Nazaret, Pisan medungan mo ring pamilyami. Virhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Lukluk tamo po sagli para kring announcements. Number 1, nabingi pasalamatan ko lang youth at mga potambengi ng karpintero at Hijos de Maria. Dining Hijos de Maria, may install mo naman, iraring mga laga, karing king Birhen Imahin at karing prosesyon tamo. Putay pong bengita. At tinta pa pong misang alas 8 ni Abak Nepo. Giyang dakal tamo si Simba, adwayng misa take ni King Shrine, 4 a.m. hanggang 7 p.m. Timpa pong misang alas 8. Gaganakan ko kureng pilgrims tamo. Neng kahay ating regular alwala mang lugal. Kaya nila si Simba Nepo. Ingke katang misa may tinis keng December 24, alas 9 po ning bengi, 9 p.m. Nepo. Muling lalapit kaya po ketang 12 p.m. Noche Buena, banta ditak na yung oras sa panayan kamo, kaya rin anita. At yung tamong panunuluyan, makapalog niya naman tang panunuluyan ketang misa. Mag-expect kayo medyo, makahaba, sakto mo. Yung katang liturya, magsadya na rin kayo na kanta mo para kaniting special liturgy tamo. Po, akit po kanyan, yung katang liturya, yung katamong yun na mo naman. At salamat karing kay katamong choir nganing Aldoiti. Bali po rin ilareng datik parishioners, Arusan daw pong Lourdes Grand Choir. Miyay luwala pong baryo man, Apenibatan, mga 7 data, bibilangan ko na or 8 choirs. Representative, Nepo, kareng baryo. Nabila pong 4 na baryo rin sa hakot ko ka rin. Last time, salamat kay Ninimuk, Nyapin, salamat kareng kay Katang Choir. Ba, alas 3 pa mo. Darandam ko nung mag-vocalize, At salamat, anak kasakit magandang kayo ng oras, Nepo, baik ang gising. At kiniking kay Katamong Shrine Community, pangarap ko naman is my wish. Magganap yan naman tang Grand Choir o austa mo. At yung miyay wala po kano repertoire. Ay, isipan na. Ilang baka piyabe. Ali, putang ating marong lokasyon, ikong abiyabe nga ako. Yay kubalo, makapag-umisake this midnight mass, December 25, the ating kikatang choir. Salamat ka rin mag-donate. Brother Remy at Senny Mercado, 2,000. Johan at Justin David, 2,000. At welcome lang po rin bisang mag-donate. Kaya silag na po ng Bayang Banwa 2026, pagwata niya po yung sound system tamo. At yung kaya pong tatargetan na sound system niya ita 600,000 pesos. At yung tana pong 245,000. Karing may mag-donate. Pilan pa ang bulan. May kaya. Pero naman yung malyari, puri po, basanting niya pa yung sound system tamo. Para kang Lord, all for Jesus, all. Itang best yung ibiyata. Dakal salamat kay kayo. Talakad na po ngayon para king tauling bendisyon. Ing Ginoo mantabi kay kayo. at keka At antimuri. bendisyonan ako nga ning mayipayang Diyos. Ning igpa, ning anak at ning Espiritu Santo.
Amen. Ing misa mi dani mi at aking kapayapan masadyang manay aking panyatang Ginoo. Salamat, King Diyos. Palakwantala rin kay katang choir. Salamat po. Grand choir kay Lourdes Angeles. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow.